Kinong yalam ke NPP jirang blok haka hendreu trek kula lengkot arajar arpusan dagowe kesur gelarai ban penmi bat hunbet de kerteng jong ba sustenis sotun ubedeu MLA ke jirang constituency bani aireng gum gertong keseng hak election MDC kaban selongshen. Yakni kerai lasyam hadian ke jingelang ke baar hap kinong yalam ke NPP jirang blok laidon lang nadu kinong yalam ke NPYF kilong kemi kiri orang ba bat kinong yalam shnong ke jirang constituency bat kilepen pau ke jinghon lang ban penyakun no ruba sustenis sotun hagenik election MDC. La ban kedau badang syan uba Victor Rani MDC keseng NPP ulami no na keseng manit penyaso ke Kongres. Ha kebakladon pat gejingmi jegi langut ke belapan tiket nak NPP ban aireng hak election MDC ke bekentup uba Albertus Lapang uba Kit Bob Khong Yong bat uba Balawan Sim Yong. Ndre namar kejingkim jengko por nak bentak election MDC. Nak liang kidong ngelam kelas ngobit ban penyang bed da uba sustenis sotun. Habakren ginong tho kubor uba Siudor Sengkli Presiden ke NPYF Jirang Blok berikong Aryu Karbani inong aikitien kilapan pau bokum keseng kadap da kejing kemen ke bakrau halur kejingnya telilang jong baru kinong yalam bat kinong kershan kibelahun ni ke kerteng uba sustenis sotun. Kilapan pau ru bawa lan nakaliang ke NPP Jirang Blok kalayu kejing terwa jong i laingut kibelapan tiket. Dari namar kejinglong jong kepor kabalengkot kumta kilehun ban peniang bedu ba sustenis sotun. Cucu kilapan pau bukum keseng hi kenang trisitom nak kawi kejingmut kumno manang penklannya keseng hajirang constituency. Naga bentaban wara kejingjab kebadan buram yau ba sustenis sotun. Balasyim yang kejingmut kasur kekampai ba lembah kinong yalam ba kman akaba lakan trupik ni kinong yalam nakaliang jong westerly boy bat nakaliang jong ba easterly boy dengan GS maka karai dengan kejing skul jumut jinggalong kejing import juga por yala shimnya keju kasur maka long akaba MLA buran burung jini inhab ban shim ya kanika benta nak benta kanika election NBC by in long pum candidate nak benta kejirang kunsi akaba kanika election NBC untuk cara pusat dikata long kai ke bangim shim mak milembi nisnyaw yang ban penpau kanika por mat jumpi di social media kinong patai kupor ba kipat ba ide ban sentru yang kai ke bangim shim mak mundur nisnyaw ban oh kanika por ba uble pastat uyalam kenang bat lengba kejingalam juga mundur kejernan ba ini kandidat kepada MLA jungi info syakatong kabadan borong nak benda kanika election MDC kata kadai kabana kaliang jungi kipai ba kibadon hak kajiran kunsi bidon kejingkernan lengba keji trilang kejuni bat de lengba kane agane kasih penpau ba uble tu uble long sya pastat yang kai bangin sulalang banur lengba kejingalam juga kala pelong ini bangin yo ban yang kedua langkung ne rengkat bat kinong yalam jong isamla di NPYF ilong kini bat pun juru ilong pa lagi dirurang ba di bah kemat rengkat bat kinong yalam senong di bapun yala yo ban ya rengkat ada ni ko namar kata lengkot pau yang kecil semua dorong kecil kita sekarang banang ne sekman ini fresh tom rengkat ada jilam jong MLA bulan burung di Bandung bukan di nak bantah election MDC arah pusat publish